tukiingira haria hetagwo haguthi uguo tugitirihaga thiini wa tabarira ya Kimuri wamite santi sana arauga geithikai muno Kimuri na ni thengio ni kurehe MCA wakwa kuma kuria Chinga kauga meciria na maundu maya mothe magatiga Wanjiko ha tondu kwihoka ateti mamutetere hena ugwati shoni njega gatho nyingi muno Shugokaga why is Team Kieleweke not supporting Punguza Mzigo but supporting BBI Niguaroria? According to the two, only Punguza Mizigo will benefit the common man. Nishuria dikiru muno irathie na mbere kurio na ni gatho nyingi muno nyuothe murathie na mbere na guturia ciuria ici ni tabarira ya Kimuri muthenya umuthi tukiaria undu wegie ugaruruku wa gatiba. Okoro hena muthuri na njoni umwe muno etagwo Ebeneza ikuria Kieni aruga njenga ati thirikari itaneciri horo wa mbembe tondu twina andu aingi muno akuria Rift Valley matwirораgira mayane ta thiku mugwanja andu aria mena mbembe magurirwo mataneciri horo wa tondu kuria twika ati gwathira kurathi njenga mutu ni kuhaica nginya ciringi 140 atiriri munyui yes tondu ni Kimuri na no igwo twina njenga ni twageria muno aya ni andu marugamiririre andu gutire mugambo marakorwo merite andu ni tugoka Nyeri ni tugoka Murang'a muthenya muna na ni atongoria itondu ri njenga hihi makiandikire tau no igua kuria te kwa na mbungeri we ware wiki MCA out of adwaga 44 kai meritwo outcome tondu ninge mundu urakuhe wira njenga ni akwa tau twanoria ukaywo bia haha mundu jogacoka kayo minister ringi ukeuria tere kugu tokorwa tumitwa kai ukeuria kandu akwina outcome meritwo ino neo tondu guka thini wa account ukwaga kuga nike ni uroka andu ayo the meha panel ya 100% ni mathiete BBI na makaheana mawoni somehow they got the information no to have national platform re toro ni join rari Kiambu 2 weeks ago we ni urari kuo na media ni kwa muthaura ni maradindronire mukionania kinya muthaura akiaria that information is in the public domain no ni do interest itiganite ri no kuri andu makiuga matimenyaga a program ya BBI ekuo na guti mundu to ekuo na andu ni mendete kugirwo muno kinya nyumba ati ureho haria BBI ikarite but the bottom line is ono githio na kone kuria kana Nairobi kana kuria kungi ndukoraga andu 500 number 2 ni witikiritio kwandika memorandum no neane Mike to mwaka uthi hau ati urugame na wari tondu na ti andu othe magikiaria no ukiaririe andu maiganona ti andu othe gutiuka ni mundu othe ureka presentation ndigwiciria andu othe no magithire uhoro wa BBI na mwikira wayo wa maundu ni tukwenda tumenyite na njira ria yagirire number 3 uhoro wa mawoni ma BBI tutingimaria tha ici kana uria BBI itwite kana uria heanite recommendations tondu igatagati ka wira na ngwici hau niho turagia na confusion andu makagia na confusion kiria mekite ni kuheo issue iria around which andu magiu ni ku focus iria cia identify tuna ni maona ithu ni tu issue ni citugiaga ona ngirora nyamo ya court ipikite from issue cio kenda gutire handu yumite ja issue icio tondu akoro ni horo wa kurwa na ungumania ni hau akoro ni horo wa mitugo ni hau corruption ni hau maundu macio mothe equitable distribution ya resource ni hau maundu ma ipikite issue ni riku icio riwa BBI iritwe thio mawoni ma kiruga thuku muheshimiwa na mama sister haha muona maoni maria andu mekuga around these issues ri na kiruga gutiri mundu amuragia ciuria ni wathire aheane maoni make makonaini na maundu macio oguo my sister hawa igua kiuga kogo BBI nduthiaga interview togura muthuri arajia ni ukaheana maoni maku kurikana issues uheana maoni maku you know ugatirire ni wega tukorwo twi fair and reasonable na tutige ku expect anadu acia BBI moke media ni mekumwira atia na ni mawoni maraheo ni andu mawoni macio matiri marathugundu manyithanio moke na document ira ite ku presenterwo na media maita maingi ikuneanwo ku appointing authority Mike task force riria Uhuru augire ni gutire mundu ukugeta wina na horo wa corruption akiario go thiini wa bunge la the other day no wonire AG agithondeka task force ya guthuthuria horo judicial review na mundu maria megwikwo na akiuga arambe base na miario ya president
no onire president yake thondeka uhoro wa task force ya ku review uhoro konene na parastatals gwiciria ni omioyo na neke hana mawoni mayo ino ni task force ina mandate ya ku review kura maundu maya na gutiri utiganu weyo na mushaguriro ndukariganirwo president niwe CEO wa bururiyo is the chief executive of the national government na kinya uhoro cio wa kurutithia devolution wira capacity building ya devolution ogora fourth schedule ya katiba kana gicunje joherere ya katiba ya kana uhoro wa capacity no eneto national government policy on everything ona kinya maundu macio twaragi uhoro wa health that ne devolved at aggregation ne fully ne heto thirikari cia county no policy ne ya thirikari ya bururi. The policy is a national government issue. Koguo ndungihota kweheria president thini wa mutaratara wa guthondeka task force iramuteithia kuona maoni kuma kuri andu murehere mwire atiri andu marauga uhoro wa ungumania ri toguo aukoti arauga tondu nituguka hau koti uri arauga niguo muthuri tithariki akinyite kiria twina issue nakio na punguza mizigo. Ugu aukoti arauga ati ni tuohe andu maisha mundu othe wanyitwo no horo wa corruption na investigation ikiambiriria na report ya auditor general tondu yo iho ni rauga parastatona ni ateire mbeca ciganona kana ndingihota ku account mbeca ciganona koguo on that basis DCI yakoya na akajiriria ki investigation thati handu kurira agacoka kaga we woho kesi yaku igathie through process ya thiko 30 ugatwirwo appeal ndegakirie thiko 21 igoka thiko 50 na emwe ugu andu a Kenya maraugu andu manyitagwo makirekagio ri matige gutwika frustrated. That's a very good idea. Haya why tuka ningi woho ri president akona hinya uri akorogwo no gweta power of mercy wa gukuhera president no akuhera na uraganite by the way no akopardon kugu BBI rather mzigo rauga tweherie maundu mariko kakiuga those are the recommendations iria heanwo ni andu da expect mheshimiwa akiruga taru ne ugire andu matika gererwo ite maheo indo agiathire na details oyo atiriri ni ugura igwa taru ugituka tungiongerwo 35% na ithu tondu turi arori njorua ni tukuhota kurora governor ndeko iyari no mbeca icio no cihote infrastructure development ya counties no cicoke gutuongerera mutaratara ukana uri ungi uke na maundu specific mangihota gu capture niguo moke meta recommendation no iga generally uria twaragia micemanio ya siasa ithu turenda mbeca kwi Wanjiku na turenda Wanjiku anyihirio murigo uguo my sister rauga ha nduri undu iga ati ungituma ugie na undu tangible ugio atituke na wahe na recommendation yaku juge oro apunguza muzigo tha iciri uria maugite marenda ri no guo tungihota kwaria ha tutingihota kwaria BBI uria andu maugite tondu report yo ndireka atia and that is a fact atirire tukwenda tucokere horo ucio niguo rire mai munyuita taba tarugamiro hau yes njega tukoragwo nawe FM yes uroigwa kundu turerwa ati BBI ni raroka hatire handu turi twanirira itondu maundu maria mekikaga ri no ndikane task force ya kahwa ira professor etago kwea kanda itiare kwari na nginya date mundu witu muthenya muna au kaniriro wagiathi muthenya muna arimi akahwa mugoka na ithi muheane meciria manyu uhoro waki tino task force yaki ndu ndi arigwatiriri then ne makiuta wira wa toho muno tondu riri aikoro nginya ndungithi radio ta ugithie gikoyo-ini na niguo kwina radio nginya nyingi cia gikoyo koiga atiriri muthenya muna tugathie mukawa ng'ania rina ita kire ndaigua na ngoragwo hari nyumba cio twina njeka no urageria kuga atiriri itoe ni njira iriku mahuthirite ati ndu twikinyagira andu na njuku ndu no ahingurira kirugano wa munengera muthigi na nona ne okirivio no ekendiki ku prosect na ndakwira ati ona korwo ni kura iroyo haha 100% ya panel eno including me ni tuthiete micemanio ya BBI utire kanyo na gauga gatathiete othe akinyo ore rauga ati matiraga na gari we no korwo we busy muthenya ore mekia bu in fact yona ndira expect yaku ni gutuma utumite tondu jamba ya wira hana gutuma mawoni maigi muno ni korwo haina cost implication iri iyo no gatuma tukuhe ndungwa ina atu cost implication cia katiba ithatu ira yari yakanu neno ikuo neno eredo kendekie juge atiriri niguo mundu cio tondu he raia taramenyona na ndoga ndiuka na gutiriha no turi haraihu we mutange tuongera ithari mo mundu uga atiriri mundu witagwo punguza mzigo arauga atiriri constituency ura tuciuiri akonekia bari oguo kiruga kugite inyithanio ciothe ituike
county ya Kiambu watarora twina utonga muingi ni constituency imwe rugamirwo ni mundu umwe ihanane na constituency na kuria north east county na kuria north eastern irarugamirwo ni mundu uyu umwe o haria tuturite na thina ithu tungiendaga yo maita mangi meri tondu twina niguo mbeca igiuka tondu cirumagirira county igokaga ci nyinga ingi koguo mundu wa Kiambu angikorwo no avotire horo ucio no njigwa makitie ati watu gucagura mutumia thini wa bunge ya National Assembly na muthuri magoka 47 nacio magoka gucia nedo 94 ugacoka mukanominate atandatu ukirugamira andu aria mena undu special disability na maurita macio magoka igana na Senate nayo gakorwo na andu 47 au code hutitie Senate ona aramenya Senate na county government ni nyitanite agacoka akauga governor ri ongererwo gicunje kia handu hairia twikirite katiba-ini gicunje kia 15 ciongererwo ciuke gicunje kia 35% ati ni ciurikaga ati ni ciari neagwo arute wira wa na kuria macinani na agatuika governor to ni arakaragio muno ni deputy governor ecagurire mundu uria kwenda kogo deputy governor here oria acaguraga CEC acagure deputy governor na mutaratara uriku o uria na tondu wa Senate ni ramugenia muno na akanyithania ha na MC akauga gutire MCA elected ward iguthiro na emwe ili korwo ciore irari ngiri imwe na 450 that is the main highlights agicoka akiuga atiri budget ya bunge tondu no twakenyihia andu na nitwagika maundu maria mangi igiuke harukite yuke ta bilioni takirite 5 kuma iri huthikaga tha ici bilioni 35 kauga to a large extent bill will not very populist ni agukenia MCAs moke mamehitukie no muthenya uri gutuika ni akora raia no ikamerude ni ndu wa maundu matiganite to me my recommendation would be ona kono mawithuru nyamu ino mamithuru ta bill mamitware memorandum kwi BBI maundu macio mothe makapture na mongerereke maria mangiri hau ni heguka tondu twa katiba Mike ndakwira tungika referendum tha ici gutire referendum ingikika andu makaumira 2% 3% mahoya make ni maiguo tungero ndeka ingi cigana ona no tutana kinya hau ri tuikerie thank you turihe mayo wa atla